мақомоти интизомӣ дар вилояти Хатлон мардеро бо иттиҳоми ба худкушӣ расонидани арӯси 18-солаи хонавода боздошт карданд. Эмом Забиров, сокини 64-солаи деҳаи Зарнисори ноҳияи Ҷайҳунро ба он муттаҳам мекунанд ки бо таҳқиру дашноми зиёд сабаби аз ҷонаш безор шудани Гулбаҳор Фаромарзова шудааст. ин қазияро ҳамкорам Тоири Сафар хуб медонад. қабл аз барнома ман бо ӯ суҳбат доштам ва нахуст аз ӯ тафсилоти фоҷиаро пурсидам. бале шаҳло Гулбаҳор Фаромарзоваро рӯзи 15 апрел дар амбори хонаи шавҳараш овехта пайдо карданд ва дар маҳаллаҳои атроф шаку шубҳа бархост ки чаро як арӯси 18-сола бо гузашти муддати кӯтоҳе аз арӯси худро куштааст. хонаводаи шавҳари Гулбаҳор мегӯяд вазъи равонии келин хуб набуд ва эҳтимолан бемории равонӣ сабаби қасди ҷони худ кардани ӯ шудааст. аммо волидони духтар ва дигар хешовандонаш мегуфтанд ки ӯ бемории равонӣ надошт. дар суҳбат бо радиои зодӣ додистони ноҳияи Ҷайҳун тасдиқ кард ки Фаромарзова бемории равонӣ надошт ва дар ягон шифохона ҳам сабт нашудааст. ба гуфтаи додситон озори зиёд, таҳқири мунтазам ва пас додани шаъну шараф сабаб шудааст ки ин хонум худкушӣ кунад. Насрулло Маҳмудзода, додистони вилояти Хатлон, ба радиои зодӣ гуфт ки ба зидди хусури Фаромарзова Эмом Забиров бо иттиҳоми ба худкушӣ расонидан парвандаи ҷиноӣ боз шудааст ва феълан ӯ дар боздоштгоҳ аст. طبق مشاهده‌ها پیدا کردن جسد کلین در خانه شوهر مثال نو نیست. در گذشته هم عین حادثه ها دیده شدند. آیا درباره سرچشمه این پدیده ناگوار اطلاعی هست؟ حامیان حقوق و مقامات تاجیکستان چی میگویند؟ حامیان حقوق میگویند زوراوری به زن و عموما خشونت خانوادگی نقض جدی حقوق انسان است که زندگی میلیون ها زن و دختر در جهان را زیر و زبر میکند و مانع پیشرفت جامعه ها می شود. با وجود آن که تاجیکستان چندین سند را برای حفظ عائله از خشونت و حمایت از زوراوری قبول کرده است، جبر و ظلم به ویژه به زنان همچنان زیاد است. سبب ریشه‌کن نشدن این ظهورات به گفته حامیان حقوق زنان این عقیده است که خشونت خانوادگی در مقایسه با مسائل دیگر اجتماعی در تاجیکستان اهمیتی کمتر دارد و مسئله خصوصی است که باید در داخل خانه حل شود. همین عقیده به گفته حامیان حقوق سبب می شود آنهایی که به زنان جبر و ظلم میکنند به جزا میمانند و همین گونه رفتارشان را ادامه میدهند که آن هم به مرگ دختران جوان به مثل گلبهار فرامرزوا می انجامد. طبق آمار رسمی تنها در 6 ماه اول سال 2019 در خطلان 81 زن خودکشی و تلاش خودکشی کردند. همکارم تویری سفر بود که با ما صحبت میکرد.